你呀印度。地呀三面阳光高照高你去宝殿古浪年天浪季节你问家里住在东朝你去照顾年浪查理高那路面的人生老劫单郎年天郎子那么多一人呀你么早哈密给路你在多少的单多里的西一里主环多二米高帮高张一冷了张一山马迷蒙年咱高四度战雪马你呀印度地呀三面阳光高照高你去宝殿古浪年天浪季节温家好了西林住店去不灭梦年浪在路面的人生林的高好那老娘张你还多二米高帮高照咱米给路你上不的单段里面的西一里中的大瓜坡二米高帮高照那咱好了米给路一冷了照一好里为为让米毛那更照顾龙哈米学一句起浪不准照你呀印度月三面阳光高照高你去宝殿古浪年天浪季节你不打去不远浪年天浪季节浪米雪中浪距离啦今顿正浪年天浪季节的马走越大灯面也这么是大梦站路一面参高在路面的人生了阶段古浪年浪的那么多好了一冷呀张都多西如浪都你都没把多好张了王了你去呀故事三面阳光高照里高点毛龙米学界的都大点能得去上三面阳光高照嘛你呀印度月三面阳光高照高你去宝
ma tu lòng nhẹ lòng ti em lòng hà mi xe trong lòng lòng chữ lý là chín tuần dân lòng nhẹ thiên lòng ti mô sơ ra di tam hong tư và lao na min chan ga zai la jie da lang du du rong shi na e zhang du duan xi zhu lang du mi xia ba nu nuan mu dua zhu la po la tie mi nang na du xian du cha tie lu mie ji rong sang ji ya du nie lang参林的高地见机为马龙学解读大一点能一目端小鸡抓见你金鸟路面拉上我上多找到比目端路基树叶点米能那米高plan高周大一周老冷年冷几几十高那路面的人生了照顾了见机为马龙学中的单端的米中别大花枝稻米的好点，里马龙米雪啦，空里竹马。